Iya ya nggak teli. Diringlah pentingkan, diringlah pentingkan laju, buka diri laju, buka diri, jopu julai guna, jopu julai guna, bagot di pati kalaye, pada ye pati kalaye, jo okubu nobu, jo okubu nobu, kamala bungong kamala, kamala bungong kamala leha. Budiringlah pentingkan, budiringlah pentingkan laju, buka diri laju, buka diri, labung putih putih, labung putih putih, la putih si bungo putih, la putih si bungo putih, jo okubu nobu kamala bungong kamala leha. Budiringlah pentingkan, budiringlah pentingkan laju, buka diri laju, buka diri, labung putih putih, labung putih putih, la putih si bungo putih, la putih si bungo putih, jo okubu nobu kamala bungong kamala leha. Budiringlah pentingkan, budiringlah pentingkan laju, buka diri laju, buka diri, labung putih putih, labung putih putih, la putih si bungo putih, la putih si bungo putih, jo okubu nobu kamala bungong kamala. Lela aja ilawa kamar amu tapaidi indru takelen kuren paita jute salamun kasah lamun salamun lamun tapaili mati karena Prabu raya bungkau sabang kapatah tiang kamengku wala ungejonah kasih dengan sayang wae cuma memayang mayang Sunda ela oca ilawa amal alu tapaidi endro takuren kuren paita jute salamun kasah lamun salamun lamun tapaili mati karena Prabu raya bungkau sabang kapatah tiang kamengku lau mejonah kasih dengan sayang wae cuma memayang mayang Sunda ela ocah ilawa kamar alu tapaidi endro takuren kuren paita jute salamun kasah lamun salamun lamun tapaidi mati karena Prabu raya bungkau sabang kapatah tiang kamengku lau mejonah kasih dengan sayang wae cuma memayang mayang Sunda ela ocah. Jala tu mile apulle, jala tu na jala tu mile apulle, jala tun kapuro manari dengan tun ring gunung lampat sapan gunung leang gelek kuala jala tu mile apulle, jala tu na jala tu mile apulle, jala kapuro manari dengan tun ring gunung lampat sapan gunung leang gelek kuala jala tumile bule jala tuna jala tumile bule jala tun kapuro manari dengan tun ring gunung lampat sapan gunung leang gelek kuala.
どうもありがとうございました。インドネシアの民族舞踊でした。でもう一度インタビューのためステージに入ってください。そしたら、とても素晴らしい舞踊を見せていただきありがとうございます。どうでしたか？緊張しました。やっぱりチームワークがすごく必要だと思います。毎日練習してますか？2ヶ月ぐらい、毎日。すごいですね。で、いつ日本に来られたんですか？みんな、やっぱり別々で。じゃあ、一番長い間いる人は何年ですか？いつ日本に来られましたか？3年ぐらい。で、一番短いは誰でしょうか？はい、今年の4月ですか？はい。そしたらこの舞踊、このダンスなんですが、日本に来る前、知ったことありますか？踊ったことありますか？インドネシアで。日本に来てから初めて。で、こういうダンスって、なんか祭りでよく見えますか？インドネシアで。